abashomesa baabo bakabatebekanisa gye. Abeegi ba Assembly Church of Uganda Primary School, Liana Primary School, Kashonji Primary School hamwe na Assembly Parents Primary School bashobora kutebeine kwerarikyerera kwona ngo nibaza kuhika tinde kureka byena tukwetse hanga kandi mantu zakora ekigeze ekisooka okuboolede kyetulindiriza emyaka gyonnafa tudate basanya tetukitidde yadde kuba batuwadde ekimala okukikola neteeseteesemu bulungi eyo pepa ngisuubira ogifunamu ekyenda oba ekinaana era nga sitidde manyi nja kikola mu linnya erya Yesu. Orukuru ishomero lya Assembly Church of Uganda Primary School orisingura Firmoni yachobora ngo bakandisa abana 39 kushitama ebibuzo by'omwaka ogu konko omu muri aba nuwatari kuza kushitama ana betesitese bulungi weewaawo banga basomesa babalambise bulungi bababulira amateeka agasaanidde okugobererwa. Twagala okubagamba nti abaana balime kutya budde obusinga abaana batya balowooza nti ebigezo byanjawulo nnyo ku bye badde bakola okusinga ddala bwe balaba abantu ab'enjawulo nga bazze poliisi bireeteddwa motoka naye tubakubiriza abayizi baffe baleme kutya ebigezo bya bulijjo. Tubategeeza nti n'okuba bitera kubeera byangu nnyo okusinga ku bye tubadde tukola kubanga twawandiisa abaana 39 mutuufu abaana 39 twafunyemu obuzibu nti omwana omu ye yabula ne muzadde we abaana 38 be bagenda okukola ebigezo. Omuringo nigwo gumwe orukuru ishomero lya Assembly Parents Primary School nawe yatsobora ngo bakandikisa abaana 49 ngo kandi boona nibaza kushitama ebibuuzo. Leero letwese bakandikisi baffe okubanga bakola ebigezo byabwe bya PLE watagenda kutandika n'okubala kumakya era nga luno ngenda kutuuza bakandikisa 29 konna nga baregisitalinga basobodde okujja okukola ebigezo. Tubawadde buli kimu kyonna ekyetaagisa tubateeseteese bulungi. Abeegi bagambaho nabo bwanyuma y'okushitama ekibuuzo ky'okubala basoborera ngu ekibuuzo eki kyakyorobi kandi kyaba nikishana n'ebibatwire nibakora. Ebadde enzibu ebadde epa yo okutwaliza ewamu ebintu bibadde bya bulijjo ebadde bizibu nnyo. Bakuru b'amasomero agatari gamwe na gamwe abagambaho na Sky TV bashobora ngu ekigezo ky'okubala ekyokubanza tikyateganisa Abeegi kandi kyabagarramu amatsiko. Erizooba twatandika ebibuuzo by'abaana b'ekyamushanju kuhendera ekibiina ekyo twatandika n'ishomo erya mathematics narisho kubara ebyija omu bwire abakuba nk'oku bya timetable niko byija kandi batandika gye omu bwire tihabaho oburemeezi kandi na weather ningashi embeera y'obwire tiyabambi. Obed Bukirro omukuru w'ishomero lya Bulimbi Model Primary School yashoborera ngo omwejo omwe wenka niwe yaba yatunga mu buzibu banyuma y'okushasha omunda. Abaana baitu twahira obwire bulungi twabashomesa they are very ready. Secondly ebizambizo mbwire byatukaje abaana bitongera ko twabrifingira nyimwe abazyo natongera twabrifinga byamperukayo akumaintaininga discipline no bizambi byabo so tubine kupanikinga kuona abana bitu tuweza ngo bazakora ki. You have got any case waza kuteganisa kugira ngo nsa kuteganisa Abeegi bawe along the way ya tutwine bizu bingi birenje byo kuteganisa byo mushomo wa yatshanko washasha mu mukashesho munda ya tahumwa nyimoka che wa imatene mina tsabando batandikire konkana we just stabilizing yabaje. Kansi Merita omweji Arsent Kagwa Primary School nawe yashoborera ngo ikigezo cyo kubara cyaba kitagumire munonga nkonka cyaborobera. We have surfed on our PLE and we're from the mathematics paper, but it wasn't that easy. But I can see that for our school it's very promising because our teachers have taught us enough and we are able to make it through this. Yes, it wasn't an easy paper for everyone to get 100, but I'm so sure that we can score above. Makuraga gashakwa Peter Msoke na Olivia na Sasra aba Sky TV agenshonga.